Inidedi nga gundaway, intay nga ro din mangigan, panakaiba sa akin panakaidrama. Na di pakasaritan, di parikot iti biyag nga inburay kadatayon ni Adrian, iti probinsya ti Cagayan. Ket kastiman ti linaon ti surat ni Adrian. Dear Kasinyong, sakbay man nga inakisalaysay ti pakasaritan ti parikot ko, kablawang kay man tinaimbag nga oras di tanemar si studio. Kastamet ay nakablaawak di kiti padak ngagbibuya, naragsa ka pa nagbibuya kada kayo sa di naman napaset ti lubong ti ayan nyo ita. Nangruna di kiti sponsors nga kanahin nga mang tartarabay ti Nemars Studio. Ilingad naklatan itinagan nga Adrian. Idi siya ket baro paylaeng Kasinyong may saak mat kadagiti buong ti ulo nga kunada. Sakit ti ulo dagiti naganak ken kuana. Ngamin na barkada ak idi. Na bisyo. Saan ang kumet kidi nga napadasan ti nagbisyo iti maiparit nga droga. Ang emno inom ay na. No adagawis. Kasla nagrigat ti agkid-kid. Lumangig ko, ti awis ti barkada. Parang Adrian. Oh, hindi agshot. Uwi na. Nga oray no, kanayon nak nga ungtan ni nanang ang natangkin lata ti ulok. Ngem saan kong ipalubos nga mabaybay akti panagadal ko Kasinyong oray no kanayon nak idi nga may sungsong nga aginom iti arak, iti agbasbasa kiti kolehyo. Kasi na po Diyos, na itorpos kumet ti kursok, ket naadanak iti regular at trabaho ita. Maipapanmet iti lubong ko kini ayat. Siyak na ti lalaki nga dandanin na awanan iti namnamang at danto pa'y dumteng nga babae nga para kanya Kasinyong. No apay, ngamin ket adon ti babae nga nang pasangit kanya. Ado di mangibaga, ngano kano maipanggep iti barkada ket ti imahek ket kasla akla siga-siga. Ngano adda trouble, may sakmat kadagiti natured nga makitrobol no maagrabyado ti mesa nga kadwami barkada mi ket talaga nga isakit mi. Ket may sakmat kadagiti makirinrin nambol, binbinugbog, makikabil. Isu siguro trason no apay nga saan nga nagbayag kanyak dagiti babay nga dimteng iti biyag ko. Awan na pulos kadakwada ti na magbaliw kanyak iti bisyo, iti ugali. Ket day talauna iti bagbaga ni nanang kanyak. Kasano nga min mat nga adda mangayat king ka, adda makaanos king ka nga babae baraw. Ket di ka mat agbalbaliw. Sermonan nakman ni nanang. Kas kumaita. Inawis na ka man ni Dexteran, ket ing kamanan. Ingkay man naginuman nga rabrabi ikay ito mga sumangpetan. Nga addan tuhang over mo man nga mapanagtrabaho. Ipapas ko itaan na nga tabaruak matpay. Isu nga road, aging ga into ka ano nga baro ka anak ko. Manutawan mo kuman. Kumakit agsimpa ka matayin. Dari giti kasadaram ko't addamutan pamilyada. Payor ni Dexter. Kasabali ni Dexter Tani Dexter nga kanayon nga mangawis king ka mangisungsung king ka nga mapanaginom. Kaslaawan turong tibiyag na. Kaya't mo nga rod nga maitulad ka king kuwana. Ninanang. Ala, gawid agtulatan. Awan mo ti madi nga mapasamak kanyak. Anya nga awan. Kasano nga rod na madamag kumanan nga makigulo ka manan. Awanan, idilay nga agbasbasa kami dayjay. Nagmatured kami nanang. Saan kami nga di tipo nga sapul iti gulo. Uray pa'y aanak ka Di mo lataam mo ti mapaspasamak di tarwar. Aglalo no nakainom kayo. Uno nakainom dagiti masabat yo. Kami nanang. Bakit na maud-udiak? Panawang ka ba Di ka unay agdandanag nanang. Lalo ka bumakit. Ay na. Talaga nga lalo ka bumakit.
Kumakit na agsimpakan ta ikan na kumamat ti apu ko kaon. Awarin, awaslawan namak nga gayatin nanang. Hindi kasanumat nga may. Namin adukan nga napaay at namin adumutan nga di nakaanos dagiti babae king katadi ka matpulos agbalew. Ninanang mat. Gayta kay manan. Ninakaon. When kasi nyong naawanan na kitinamnama idin nga dapat dumte nga babae para kanya. Kunak, bahala na. No bilang laing taawan tupulos ti babae nga makaanos iti ugalik, iti kinasyasinok. Agad awan mabali na. Agad numan adamangayat kanyak, ngawatin na, klunen na ti kinataok, agad di well and good. Syakit din ti agad jas. Syakit din ti agbaliw. Dahil di ti pamatik, dahil di ti prinsipyo kiti bagay kasin yung ang emjak amuno apay nga biglalatan kelaat nga nagbaliw dahil nga prinsipyo idi tadimteng iti biyag ko ni Diyosa. Ni Diyosa nga saan kumet pa idi nga maamu kasin yung naranaklaeng nga agsadsada mo't idi iti jeep padak nga agsadsada iti jeep. Ni ay nga Diyos ko, maladawak manin. Pimanaw mo iti nakapila itay nga jeepin. Ay. Agpadatang gaya, miss. Ha? Ako na. Agpadatang nga maladawen, iti papanan na. Natalawan nakmo dati jeep itay. Ay, Diyos ko, ay. Naapimit kami nga nakabaybayag ti tricycle nga nagluganak. Anusan ta natin aguray ti do mga pasahero. Saan ba't nga ron nagtaray dati jeep? No, saan nga mapunno? Isupay manong. Mabaling ka diti magyam amuking kamis. Anya? Siya gayam ni Adrian. Mabaling ka di maamuan ti nadayaw nga nagan mo? Siyak mo ti Diyosa manong. Adrian laeng ti awag mo kanya. Sana ka awagan ni ti manong. Okay. Kita, tapos saan ta nga maboring, bayat nga gururay ti na do mga pasaheros. Mabaling ka di nga, katungtong ka pa'y laeng. Anya ko may ti pagsaritaan ta, Adrian? Kwa, kahit ka kung mga mamam mo, miss. Ngamin ka, damo ka makita. Kaslagayatak keng kan. Anya? Si Kamet manong. Itatalang agkita. Itatalang agam mo. Ibaga mga agayat ka kanyakon. Kaya anya karti mabaling ko. Diyos ano, isumat ti marikrik na. Angim. Sapay ko mata. Awam pa ti asawam. Ha? Makita ka awam pa ti singsing iti ramay mo. Kuha. Awan pa ti asawak, Adrian. Nasayat no kasta. Oray siyak, awan pa ti asawak. Nobyo. Ada ka din nobyo? Diyosa? Apo manong, Adrian, nagaduunin nga damdamagin mo. Ay, sorry kahit ko lang maamuhan. Ta siyempre, ada panggip ko nga. Ngagdaton ko making ka. Anya? Awan mo ti dakis na. Saan ka di? When awan tinubyok ngem anya? Akit di nasayan to kasta. E di mabalin na karon ngagdaton keng ka. Mabalin ka di nga maalat number mo. Kuha. Saan laingin, Adrian? Api ko mga saan? Awan ti asawam, awan ti nubyom. Awan mat asawak, awan mat nubyak. Anya ko matidakis na. Kuha. Di ka nagpaiswan na. Saan ko pang napadasan tinakinobyo? Ha? Agbasbasa ka, di ba ilaeng? Saanin? Agtab-trabaho akon. Api nga, awan pang tinobyom. Deta nga kinapintas mo. Imposible nga awan ti agar-arim keng ka.
Istrikto nga ni tatang ko, Adrian. Ha? Anya nga istrikto? Anya nga klase ti kina-istrikto ti adda kini tatang mo. Di na kahit ngamin nga makinobyo ak nga basta-basta laeng. Ha? Di kahit ko sawen, no man makinobyo ak, segon kini tatang ko, nasken nga ison ti mangikalay sa kanya. Anya? No asino man ti agbalin nga nobyo, ison to dapaten ti agbalin nga asawa, katakta ko na ko itibiyag. Balagayam. Mabalin ka rin umek pa siya. Tay panignig ko kinitatang mo, nga napudno ti panggip ko king ka. Nga numan naklunin nak, katsakton di mangikalay sa king ka. Day talagayam ti kondisyon ni tatang mo. Oh, very simple. Saan mo pengam amo ni tatang ko, Adrian? Simple laeng ko nam. Ang imbaka numamamam ni tatang ko, maminpinsan met nga agbaliw ti panunot mo. Ha? Saan ko nga sinardingan ni Diyos sa aging gangajak maalat iya, number na, ken kasamit ten ti address na kasinyong. Taaklunek nga kaday di nga kanito. Nariknak na ti kunkunada nga love at first sight. Nga damok pala makita, mamam mo, makasarita ni Diyosa ket sigurado ako nga ayat ti marikriknak ken ko anan. Dahil talaunay ti weakness ko kadag iti babae, nakalisto ak nga ma-in love. Angem na idumduma na isang sangayan ni Diyos sa kasinyo. Tano idi kadag iti naglaba sa babae iti biyag ko. No man na agdato na kadakwada, nga agkariak nga balbaliwak ti ugalig, ngem no naala ko ni ti kayket ko, jak tumeten matungpal ti karik kadakwada, nga itultuloy ko latta ti kinabisyok. Rason no apay nga maumadan tumet kanyakon, nga panawan daktulatan, nga gaputadyak nga baliwan ti ugalig ket isukad dakmo ti sabalin. Sabsabali ni Diyos ako na ngamin ket isuna dati babae nga numan aklunen nak talaga nga pilitik nga ikatenen ti bisyo. Ikatekon ti aginom iti arak, ikatekon ti agsigarilyo, ikatekon ti makibarkada. Kasta ti dating ni Diyos sa kanya kasinyong, kasta ti tama ni Diyos sa kanya. Ganiti padamag ko kininanang, kasta unay matiragsak na kasin. Nay, itaman pa'y laeng barok. Nanang? Itaman pa'y laeng nga nagkadkad ka nga sumurot ka dahi nga Dexter nga barkadam. Kat, apikas lapas dao kayo. Una ta, kaskas di mo't nga siyang kapulos nga makapagkadkad kadakwada tunggal awisan da ka. Di kay ka dinaragsak nanang nga jak na pan nakiinom iti arak. Ay naragsak ka barok. Ang mas daawak lang, matiman. Ni abay. Oh, saan ka mo't nga gurigor? Saan mo't nga nabara ti bagim? Apay, ti kadilayang agurigor ti saan nga uminom iti arak nanang. Baka mo't na damarikrik na mga sakit mon baraw. Dahil tati kong kulating kan. Ibagbagak namin king ka edi idjamon ti arak na makaala ka ti sakit. Nanang, nagparunot kayo man ti kastan. Awan ti sakit ko. Ngam apay nga raod. Apay nga di ka na pan nakiinom iti arak. Apikas la idurundak pa yung mamapan nanang. Saan ka nga iduron? Mas daawak lang anak ko. Kuha ngamin nanang. Adda ngamin nam amok nga babae. Anya? Adda na ka-inlove ka babae nanang. Na-inlove ka manan? Ay na, Diyos ko, ayaday tamanan. Pangrugrugi ka laeng manan, Adrian. Anya nga pangrugrugi laeng nanang? Rugrugi laeng, pangdamo ka laeng, agbalew. Siguro akit ingkarin man kaday nga babae nga namamaw, nga naka-inlabam, nga idjamon ti arak.
Apagapaman, isublim to manen. Saanin nanang. Sigurado akong ti marikriknat. Anya? Idjak nga maminpinsanin ti arak nanang. Kayat ko, nga ni Diyosa, ti agbalinto nga kataktakunay-nay ko iti biyag. No kasta anak ko. Isardeng mo ti mapan makibarbar kada. Ket no bilang laing taklunen nak ni Diyosa nanang. Diyosa, uwan nanang iso tinagan na. Naalak ni Nambernan. Kan amok pa yan ti balaydan. Inak to pasyaran. Ket no aklunan nak, no dalagi di gasat ko. Ikalay sakto nanang. Ket maminpinsan ton nga idja kon ti bisyo. Akit nagsaya atin no kasta anak ko. Alakit suportarang ka. Sapay ko ma, taaklunan na kaday ta nga babae. Ay, nimbagarabiin, Diyosa. Ay, sino tayo ta, Diyosa? Adrian? Siya ngagpaiso. Di mo ko na nga, di nak mailasin. Saan man? Impay-paisom ti ko na nga may naksarungkaran. Kituan. Diyosa! Sino tayo ta ko na? Iso ka din itatang mo, Dayjay? Wen? Nakainom iti arak. No apeng nga ni iranamot nga nakainom nga imay ka. Awan tiyan yaman na. Okay laing kanya. Kaya nakasagana ka makisari na kinkwana. Tapno no ipakadak madlaeng. Di pa nagdaton ko ka. Sino tayo takulak? Ay, naimbaggarabim tata. Sino ka baraw? Kaya nanya ti rantam dito. Tatang, isugay ni Adrian. Sino ti Adrian king ka? Boyfriend mo? Saan pa'y tatang? Anya nga saan pa'y? Saan ko na kuma? Saan tatang? Tata, balak ko pala ang ti umay mang sarungkar ko makingkwana. Ay, tagano ka ba raw? Tagadtalan ka bang ibang ili, tata? Ay, ure. Sigurado ka kade nga kaya't mo nga pasyaran di anak ko. Uwin, tata. Mga dinakpayamam mo. Anya? Kahit kay ko mga nga kasarita, tata. Tatang. Gawid ka laingan. Tatang, saan ko makasat pa nagsasauyo? Talaga. Anya tinagan mo. Anak ko nang managamon. Adrian, tata. Si ka, Adrian. Sigurado ka kade. Nga kahit mo Armand, ti anak ko. Awang pa'y tinagbaling na lobyo ti anak ko. Tatang. Uwin, tata. Amom ka din no apeng awang pa'y tinobyo na aging kayta. Saan pa'y tata? Sigun kini Diyosa ket istrikto kay kano kinkwana. Puddo tayo tayong bagam. Istrikto aglaunay iti anak ko. Gaputa bugbugtong nga anak ko. Tadyak kayat nga makinubyo isuna sa danto pasakitan laing. Pagsangitan danto laing. Ay talaga nga mapatay ko ti lalaki nga mga ramit ti kasta iti anak ko. Tatang. Saan kong to aramitin ti kasta, tata? Napudno ti panagayit ko kinkwana. Ay, di ka pala agawid. But-but ng kalangarodan, di ka pala agawid. Ay, gore ka man ata. Uy, ingka nagawid kan pang asim. Apay, Diyos ko, ang mga no anyat aramidin ni tatang ko ka. Apay, anya ko matikagura na kanya. Kat napudno mitirantaking ka. Ingkan, di mo amamu ni tatang ko. Pang-asim, Adrian. Mabaling ka di kita tanto itirwarlaan yan. Sige, i-message na tulatan. Nasaysaya at pero kita talagang itirwar. Kaysa kastoy. Sige, inak na rin eh. Balak ko kumaidikasin yung nga ipakita kay ni tatang ni Diyosa nga urenuan niya ti panang butbuting na kanya sa anak nga patinag. Kaya't ko lang nga mapaniknikan ko nga napudno ti idaddaton ko nga ayat iti anak na ang mabuting met ni Diyosa para kanya. Amangan kanuno at na maaramid ng katakis aglalo ket na nakainumat nga ro iti arak. Mas daawa na kasinyong no apay nga kasjay ti panang tratar kanyak ti ama ti ipatpatig ko nga babae. Din nga nasayaat met ti panakiyasarita nadayawak met. Diyak nga ron naging inumi ti arak ti duwang rabi.
tapno no presko ak nga makisango kadakwada. Sa anak ka nagsigsigarilyo iti mano nga oras tapno di na maangot, tapno no di na kunaen nga adabisyo. Angem maawatak met kay ni Diyosa. Mabuteng siguro akin kinitatang na. Iso ngay manugutak nga agkita kami laengen itiruar. Nananusan mi laengen nga ilimid-limid mi ti panagkita mi. Masansan met idin nga agkita kami kasinyong katong kadwa kami, kami mangan, kami agpasyar iti mall. Komporme, aging nga nagbalinen nga nasingit ti may sakada kami. Nga orin no dinak pa inaklon ni Diyosa ket mariknak meten nga ipatpatignak meten. Kwa, di mo mailibak nga damoten napatigak meten kang kunak kuma. Anya ka di pa ti, anya ka di palaeng ti uray mo. Inaramid ko mit ti aminen Diyosa. Uwen, Adrian, ipatpatig ka ngayon, hindi nga tatang. Ha? No kasta? Ipatpatig na met? Uwen, anyam ti problema kit ni tatang. Anya ko mati problema. Kaya't mo ka di nga rod, nga kasto nga palimid lata ka na yunin. Sa bagay, saan mo ta kasto ti narapaap ko nga relasyon ta. Nga ituloy talata, uray no, saan nga kahit ni tatang mo. Anya nga ruti kasayatan nga ramitin ta, Diyosa. Diyak mo nga rod. Anya nga tanong maik latag pasyari di balayo. Ha? Madmati Amangan no maamuan ni tatang ilimlimed ta ti panagkitkita ta. Amangan no, apay, dangran na ka di? Saan mitkit di? Iti ka ano man din akpay dinangran ni tatang. Istrikto nga paiso, naungit. Ang nasayaan mo ti tatang ko no saan nga agong ungit. Awan ti umay agarim kanya. No adangamin agarim kanya. Talaga nga nauyong suna. Bayam ta saktot magisarita king kwana. Baliwak tot magisarita. Adrian, maawatan na kuma. Iyam amak ko lang baka no maramid na king kang amati. Bahala na, siyak ti makamo. No isulaeng ti naskin nga aramiden tapno no mamin pinsan nga aklonem ti daton ko nga etking ka. Tapno nawayatan to. Nga awan iti manglaped iti relasyon ta. Aramide, iturtured ko. Ha? Bayam to, Mike to. Makaamu ka. Ang ibagbagaking ka. Di mo pa mo ni tatang. No isulaing ti pamaniknik ti napudno nga panagayt ko king ka. Iturtured ko ti umay. Itortured ko para king ka, Diyosa. Sino deta? Ha? Si Kamalain? Ape ka de? Awan ni Diyosa. Amok tata. Anya? Amum gaim nga awan ti anak ko. Pengor nga da ka ditoy. Kaya't kay ko mga makasarita, tata. Anya ko mahati pagsaritaan ta. May papantian niya, aber. Kaya't kay ko mga kasarita, tata. May papaniti palagdaton ko kini Diyosa. Di met ko naking ka. Nga saan mula itultuloy deta nga panggip mon? Tadinak pa ambo. Nakasaganak nga mga paniknik kada kayo tata nga napudnot pa nagayat ko keng kuwanan. Namuna ta! Urean niya ti aramidin nyo tata. Sa anak to agsarde nga
nga mga lukoy tirik nayo. Ay talaga nga, kahit mo samanan, tata, palubusan da kam kuma. Palubusan da kuma nga agayat iti anak yo. Ket numan ti panunutin nyo, ket pasakitak to laing ti anak yo, saan to nga mapasamag dayta? Pag kunaam ti kasta, ha? Sigurado ka de? Kasano ka makasigurado? Nga saan mo to nga pagsangitin ti anak ko? Aber? Nakasagana ka maghikalay sa iti anak yun at tata. Ay! Ti kunam kit de, kayat mula ka, maala ti kayat mo iti anak ko. Kayat mula alayin ti kinababae na, tapdo'y bagaking ka. Saan to nga mapasamag ti kasta? Anya ka di piti, naskin nga aramidik tata, awan! Nasayaat mo ti umay ko isasarungkar kada kayo. Nadayang mo ti panakisaritak kada kayo. Iday tagarot ti problema. Amangan no aging kukunakalaeng. Anya? Amok ka raw. Di kamot pa'y amam mo, barok. Iso nga nasaysaya at do agawid kalaengen. Kitlipate mo ti anak ko. Ingkan! Unay matin. Anya belati sa bulin naman. Nagsayaatan di iumay ko. Ti pa nagsarita kadakwada. Kat kenkwana. Nadayawak mat. Diyos ko. No kaano pa'y mat. Nga nabiro ka kon. Dati babae nga. Na magpitik man iti puso. Nga rason no api nga kahit ko nga baliwan ti biyag ko. Kahit ko nga ikatandig iti bisyo. Sakit kastoy. Ang sobramat kina-istrikto ti amana. Anya ayat ti kayat na nga ta. Anya ayat ti kayat ti amana para iti anak na. Damat trabaho. Amo naman. Naibagak ba't idin nga ta trabaho? Tiyak maawatan. Agbay-vibrate ti cellphone ko. Umawag ni Dexter. Hello, pare. Ha? Kwa. Sino ti kaduam? Alala, sige. Wen, umayak. Wen, pare. Ada kaming problema. Iso nga kaya't kumit aginom ita. Sige, orayan dak rod. Orayan dak pare, ta umayak makiinom. Orayan dak. Ay, aginom ka pa pare. Pare Dexter. Uminom ka ba? Ipatim tayo dyan nga babae. Nalabas mo't unay di tatang na no kasi dyan. Ginom tayo lang tam. Unang ipatpatig ko unay ni Diyosa pare. Unang di nakamot kayo titatang na. Ano nga rin di maramidam. Diyak manamo, diyak maawatan. Kahit ko nga talaga tiyak balbaliwin para kini Diyosa. Kahit musawan, lipatin na ka mga barkada maun. Nakasagana ka nga lipat iti bisyo pare. Dakay nga barkada kay tulat ta. Ngayon no inom, balak ko kuman nga isardengen. Ay, unay magdaytan. Angin, kasanong nga rod, dinakmat kahit itatang na. Jakmat kahit nga, palimid latan ti relasyon mi. Nakasaganan nga mga klon kanyak ni Diyosa. Angin, tilaing pamalubos ni tatang na ti kurangin. Babaam latan pare, inom tayo latan. Angin, nagsakit tinakim ko pare. O kaano nga agayatak manin. Ape ka kastoy. Naita ka manin, agsangit ka manin, gapot babae. Ay unay ka mo tinaya. Uminom ka pa. Kasta, naisaya uminom ka arak. Deta, sang-sangitam kiti, di kita nga babae.
Apo. Josa. 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 Asin doon tayo na. Rabrabin. Ni Josa tata. Kahit ko kasarita. Ay. Gulay ka ba na? Ano tiraramitin dito? Ha? Kahit ko kung mga makasarita ti anak yung tata. Hanya! Kasta tilangam? Nabartek ka? Umay ka dito? Kahit ko nga makasarita ti anak yung, ano ka ti problema? Ha? Anya ti ko naman kanyak? Kuna kasaritak man ti patpatig ko nga ni Diyosa. Ha? Kaya't bulsa mo. Anya ti kahit ko nga anya. Alay magbagam. Kahit ko lang kasarita ti anak yo. Abi nga di na kami maklon. Abi nga di na kami palubusan. Anya ti problema masikalakay. Laklakayan ka. Hanya. Ay, aguray ka man. Sige ka lain. Di ka kabutan. Apit mong kabutan ka. Anya. Api ka sa palagsasawang kanya. Anya ka di tayo tatata. Kasi ka... Adrian? Diyosa. Nambagarabiin. Nabartik ka? Ti amok no saan kagin inumi ti arak? Uy, ti amok saan kagin inumi ti arak? Nabartik ka ba tita? Uy, amok ta ginumi ti arak. Agim, nakasagana nga mangikat dito nga bisyok para kay Diyosa. Nga anya tinaramid mo, sika kalakay. Uy, Adrian, api ka sa palagsasawang kinitatang ko. Gabutan na ako makingwanan. Subrakan nga lakay. Api nga di nakapalub... Adrian! Napudot pa na kayat ko ita anak yo. Api nga di yung mga mapanunod na ita. Anya pala ti kurang na. Anya ba tinas kinaramidag? Alaman? Adrian, nagtalakan pa nga asin. Agawid kan pa. Saan nag-aagawid? Aging ka nga. Ninakpalubusan ti amam. Nga agdaton king ka. Nga maadaan tayo ti relasyon. Ipatpatig ko unay ti anak yo. Tata, ada respeto kada kayo. Agim nalabes mo deti aramidin nyo. Apay ubing ka di pa ti anak yo. Ha? Anya? Tata, please, saan nyo kuman nga tutupan ni Adrian nakainom laeng? Ay, saan ko nga talaga nga tutupan? Itimplaan na kami man ti kapeme. Balasan ko. Anya? Tagsarita kami man nga dua. Ha? Sumre ka ba raw? Sumre ka? Tata? Sumre ka, tagsarita ta. Dede ti kape yun, tata. Ay, madamdam malae ngayon. Ipaigid mo pala ta kape. Anya? Aginom kami man pailaeng kay ni Adrian. Ikisaganaan na kami man tipulutan. Uy, anya? Uwin, Diyosa. Madamang amin sarita may kinitatang mo. Ay, mayat ba't gaib dati kay Adrian? Di mo yung bagbaga kanyak. Tatang, anya ti kay Diyosa uwin? Tiamok nun, tiamok no, arim baklain na di agar-arim king ka. Malalaki mo gayam. Ay kita, no kasta. Kita, kabailan na ka nga isalakan, no anyaman. Anya? Ay lain ka magisagara ti pulutan, kat kababain ka ni Adrian, malasang ko. Agyaman ak tata. Ay, awad ti anyaman na baro. Ala, agsyat na kindi. Dito, agkatunusan tagadwa. Dito ti kayat ko. Saan kat kakasdi kiti aginta dalos. Nga kesyo awan bisyo na. Ay, jak magustuhan ti kasyay. Ala, kayat ko pa dati bisyo na ti arak. Ngem dati awan bisyo na. At least masigurado nga napundukan to iti anak ko. Makitkitak lakid din. No agasawa kayo to ni anak ko. Sagdin na kayo dito. Agit adan to kasagok rin habi nga ginumiti arak. Masigurado ka saan mo to nga liputan ti anak ko. Nabayag gabi rin nga awan ti kasagsagok ka. Ay,
Tatang, ala, tay pulutan may. Anya lakit ni Diyosan, di ka lang mabayan. Ah, kasta ka di, tatang. Ay, nasayado kasta. Thank you, tatang. Thank you, tayo naklong nagbalaing. Awan tiyan niya, madabarok. Nuko mga amin idipela nga kastutin pakitam kanyak. Agit saan ka ko mga narigatan. Agit, mayat magam, ag kasundutan to nga dua. No bilang laing. Basta, saan mo kasaksaktan yan ako? Sa mga pagsangitan wide, saan to, tatang? Agit, cheers ka no, cheers! Tagay ta, tagay! Gabuta pinalubusan, inaklon na konti ama ni Diyosa. Inaklon nakmeten ni Diyosa namin pinsan. Ket sumagmamanulay nga bulan tinapalabas. Nagkalay sa kamin. Nga iti kondisyon ni katugaga nga lalaki nga agnaid kami iti balayda. Tapno dakadwan ni tatang na. Ayom di makadagas kasinyong naadaan mo ten iti parikot ti asawak. Ay, nakainom ka manin. Ari nabimit lang aginom kayon kini tatang. Ay, narigat mo nga kidaking ko anang. Unang baka no masansan to detan ta. Amangan no, makaala ka ti sakit. Saan nga dito ti problema? Ti panunutem, naragsak taitan. Ket ni? Ate man? Uy, naturog ni tatang mo. Binartik ko. Anya? Maturog iti sala sina. Kaskas di nga no mabartek iturog na lang tadyain. Nawayata man na. Garamit ta kanti apu ko nan. Kit ko na kanahin tabot nga pagpadasin. Kit ko na alay kiti yagawa talat ka no. Uray ka no rin na be. Ikamot palag digos ang mo. Sa anak mo nga rimuar, dito yung mulaong balay, tinaginumami. Ang magat-arak ka. Kanayon na, agat-arak mo, latan, ti kakaida. Anusam ka latan, bakit? Anusan nga gapo da ito, eh. Gapo ka da ito nga. Panaginom ko ka, di nakmat maaklon ni tatang mo. Unayin kami yung tatang nga. No, amuklo ko mga kasi, kaya hindi kaya't na. Babaam ni tatang. Uy. Dahil takit ipaglaingan. Numat nakainom ka, narugrugso ka. Kaya talaga. Napapahaot pa'y ko na. Isupay makaturturog ako. Di kanto pa'y naglipas. At least sakit na minado ka nga naglipas. Bakit? Uy. Ikatamtabado mo na. Ala, gabata na kainuma. Mabaling ka din nga si kamantek trabaho. Kastamat kang hanayon. Di ka kong tagugungit bakit? Ala na, anusam lata. Tinasisita. Saan ta nga problema ni tatang mo? Una nga madadan samat nga nagka-problema ako. Ay, saan? Diyak lang yung pag-arop nga kastoy. Mamartik ka mag... Rumabaw ka lata ka din ba? Una ka matang. Kita kung man nagungat ka ba? Bakit? Data nakarabaw ka kanya ako. Talaga, nasakitin akin bugan ka. Uri maminsan kumamatagat. Sag paminsan ba't nga agkid-kid ka kinitatang? Ay, nung kagura na. Baka kamat no... Anya, pero ti maramidan na agasawatan. Diyak kahit nga paayin, diyak kahit nga makagura kanyak ni tatang. Style mo.
Kaya't mo kida ati makiinom kin ko ana. Baka bisyom nga talaga dito, idi. Ha? Ado pa lang sa bakit? Kabaliw ka kit din, kat nakain ingar ni. Saan nak lang nga kanain nga mapaparagsak? Baka maumaking kan. At least, ure giniinom bakit? Saan kang baybayan? Paragsakin ka na kanayon, saan ka di? Dita mo tinasisita. Ala, sige. Iagawam. Kaguran pa eh. Saanin? Basta ayo. Ipapaot tamanin kaya't po kaya tinapaot. Di palubusan naklatang aminom. Pwede mo ka di kabailan nga agpaot. Ano saan ka nakainom? Saan? Iso nga, kanayin ka lang tagin inumin. Alang, din. Iyagawang bakit? Partakam. Naglipas kan. Kahit babay. Sige, mansulat ta. Itatakaingar na bakit? Sige, naminsan pa eh. Kahit ko pa eh. Adrian. Adriana. Nakapamintuakan. Kahit mo pa eh. Kaya pa eh. Una. Kaya pa eh. Baka sakto aglipas. Sakto laglipas. Inton sakton tiro mabawking ka. Talaga? Well, ala, sige pa, no kahit mo pa. Sige, maminsan laingin. Si kantumiten, maturog tanton. Ni, kadadapit trabaho ng bigat. Sige, alaga ron, paspasam. Nag-imas ka, Adrian. Nakainimas ka, Adrian. Nag-imas ka. Aglalon nakainumak. Bakit? Naimasak no nakainumak. Iso nga palubusan naklat. Di ngamin. Naimasak no nakainumak. Agitakan. Tasak matan. Taglipas. Tatan tumaturog. Bakit? Bakit? Nagimas ka, bakit? Nagimas ka, bakit? Dahil nga rod, nagbalin nga eksena miya kanayon iti balay mi kasinyong awisen na ni tatang iti malem nga ginom kami. Ngayon doon makaturog. Asikaswag tumutin ti asawa. Ketitid kong tumutin ti responsibilidad ko king kuwana. Dati mang paragsak king kuwana. Nga di amog idi kat agnanayon nga awaten na lata. Nga maawat na lata. Dati panagin inuming agkatugaangan. Angem dimteng ti panawen nga naumamitten. Nga kanahin mi mitten nga pagapaan. Tilaad da ka man. Mabalin mo ba kami niliklikan deta nga inom, deta nga arak. Kanahin mo nga pagpampambar ni tatang. Mabalin ka mat aginom nga basit laeng. Ipaturay mo mat nga mabarbartek ka. Agad apigad ititid ko mat latat pagrebegan ka. Ay, nasaan na nga dahil tati mapanunutek. Ano nga rin na makaalak at sakit. Kasano nga rin din magsakit ka. Ay, saan? Ay, na Diyos ko, ay. Isarding mo kumadetan. Iso nga jakpay, iso nga tinak sikugahan ka po siguro ta pa naging inom mo ti arak. Katim na ta, bisyong nga arak. Baka mat natay ngamin, di ka ta similyamon, gabo iti kinaado nga, ininom mo nga arak. Kaya ka man, anayin ka lagong ungutin. Kas ita. Kas ita inawis na ka man itatangin. Nagwen ka manin. Kaya tapay.
Awan met ti problema. Anya nga awan? Kanahin ka nga awan. Kanahin may baga nga awan problema. Di mo pampanunutin ti marikrik na. Adrian. Kanahin Diyos ko ay. Pati siya mabarbartik na kaaangot ko king ka rin abi eh. Di ka balagtal na dito. Ay anak mo mga min ayama. Chika, anak ko. Sabi nga gap-apa kayaw. May saka mo tatang. Anya. Apay kaguram nga gininom kami. Kahit saan kami metrobruwar. Saan kami nga mapan makininom sa balay. Di ka nagyaman ta dito yung kamlata. Sigurado ka nga natalgid tirik na mga saan nga agbababae may asawang. Uy natangang di kayo lamang liwatin o rin mes aldaw do aldaw lang kumamit. Kagasi mo tarin na bii. Ay kate. Ay, saan mo nga nakarong nga ginom ti asawa ma? Saan mo nga ungtan pagsaritaan nyo nga na sa sa agakasta. Unay kami. Takay matin ka agkaduha. Pagkaduha anak matin. Dahil do'y launay di problema kasi nyo. No idi kat nakasagana ak nga mangikat ang maminpinsan ti bisyok para laeng iti panagayat ni Diyosa. Aramidek. Angim talagang aramidek idi. Angim no kaano man kagasawa kami, nagdenden na kami nga inawat na kon ti katuga nga kalalaki. Dito'y maten nga jak maten maidyan ti arak. Nagrigat ngamin nga pagkidkidan ti awis ni tatang. Tama nga numakagura. Ang ti kinagpaiswan na, numakit-kita ngamin inom ti arak. Talaga nga maawis mo tirik na. Alawon, surin ba ka? Suri ka na, ika lang nga surin. Sakit ibagam tata. Nga no isardeng to ni tatang ti aginom ti arak. No di na kan doon awisan, isun tamet pa ng isardeng mo? Ha? Una. Kasanugod ka na yun nakmat awisin. Isungur din at problema. Kasanugod nagdanayon na kandulat ang awisin. Kasanugod na din to agbali ni tatang. Di na ikatin ti panaginom nat arak. Anya, sa kantulag sardeng no agsakit ka? No agsakit ni tatang? Iyo-rayo ka di kakasjay. Kakasipan at mapasamak. Ha, Adrian? Wala siya kang gagawang ungitin Ang kailuto ti pulutan ni nakit ni bururay ni tatang. Ano ni kay mo? Balakadan dakman kasin pangaasiyo. Anya ti aramidek tapno saan ko man nga agong ungit ti asawa. Ureno kanayon kami nga aginom nga agkatugangan. Kasanok nga ipaawat ken kuana nga awan ti rumbeng nga pagapaan mi saan nga rumbeng nga saan nga nasken nga agong ungit. Taawam mo ti dakas na ti araramiden mi ta. Jakmat lipliputan ni Suna. Jakmat pumanaw ti rabi sa anak mo takas kadigid na dumang nga mapanpela makin inom iti sa bali. Kanahin latamat nga maparagsak ko. Oh, tilaing problema kat jak pa'y nasikugahan. Angim saan na nga pabasolin ti arak. Taado mo ti amamok nga mamartek, ngam nalaing matlata, nagita matlata, makasikog na matlata. Tulungan dakman kasi nyong sakbay nga maminpinsan nga madadahil ti relasyon mi nga gasawa, kaya nagkatugangan. Ayan, iyon na akong tagyaman kadagiti makaited ti balakad. Kitsi kakasin. Kasano nga naawat ni Kasin Melinda? Ha? Siyak? Wen Kasin? Anya tinaramid mo, tapno maipaawat mo kenkwana, nga saan ko mga rumbeng nga iso ti pagapapaan nyo, ti panaginom iti arak. Agyaman nakmet ka, ti anos mo nga ng ornos, nang ibasagin ng idrama. Ito'y pakasaritaan ti parikot ko. Sabay ko mga damit na pidot nga adal, liwliw, liwliw akin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dim ngayon nagbuya. Shout out kay ni tatang atugangak, nga madamamanan ti sagana na itipulutan mi, para into numalem, para in madamdama. Kaya kablawak pa'y amin nga agwibuya, dito'y tugigaraw, ken ti probinsya ti Cagayan.
Ket more power to your program kasinyong. To yakid-kid daw ti balakad yo. Adrian, iti Cagayan. Alright, ayan, thank you so much. Adrian, di panangiburay mo kada kami dito na narigat na dagsun dito nga problema. Narigat nga ipaawat iti asawa nga saan nga rumbeng nga pagapaan nyo, saan nga rumbeng nga pakadadaelan ti relasyon nyo, ti panaginom mo iti arak. Tadayta, bisyo man dayta nga makuna, ngem dayta ti pakakitaan. Dayta ti pakakitaan, ken pamaneknek nga napudnot panagayad mo ken kuana, takay ket mo payen nga kasango ti arak, ken takatugangam, ngem deti mapangka agbabae. O diba? Dapat maawatan ti asawam dayta. Angem narigat nga ipaawat ngamin narigat nga makaawat dagiti babae, dagiti asawa tayo. Aya, diyan mo no apay. Dati kung kunada ngamin nga pamati da ngano kano babae isudat kanayon nga usto. Napigsak kutob na kada na no ada ibagada isot pudno, isot usto. Saan nga usto ti bagbagat lalaki. De iso nga narigat nga din nga solusyonan deta nga problema aglalo no babae ti problema deta asawam. Di ba? No when ko na no puraw ko na ta asawam, puraw lata. Nangato unay ti pride da nga mga clone nga nagbiddot da. Asjay aya. Kagura dak di viewers kung kunak lang.